سنایا دو سالی به آرمانجا چارەسەریê ji bo nexweşxanê hat boşandin. Lê nekerne hate çareserkirin, belku rastî metirsiyeka mezintir bû. Kes û karên senayê dibêjin. Li roja 21 vê mehê tendurustiya kîça wan têk çûye û tûşî zikçûnê bûye û bi lez gihandine nexweşxaneya Gulan. û li piştî wergirtina çareseriyê û bikarînana kanûlayê roja duv da destê wê tûşî weremînê dibe. Piştî şandina wê ji bo nexweşxaneya hewarçûna Duhokê kesûkarên wê dibêjin. Nûjdaran jê re gotiye ku kanûna bişaşî hatiye bikarînan û li rehên wê hatiye dan. Di niha de jî metirsiya jêvekirina destê wê heye. Me bira xasta Gulan kanûnê da bû çêken ha doyênê dobîne kanûna çê nobî. Dol pêçika dan desta dan dobîne berî divê diyariniya çê nobî. Ew bî ha kanûna çê kirin êkîno derê têro kir hûlê hatê. كونونا بغلطي ودونوي اجا اف غلطي يا ولا الشريان توي توتنا قطندن مجال داي 48 ساعه بس دا اعازه خوينه بجانا دست يا جشت حوجي بريني نوت انا انا جشتش خودنا كت مجبورين برين هاریکار ریوبر نخوشخانه گولان لآکریجی جئن آرتی را گهاند گوی زاروکی بخوا نخوشیا شلل دماغی هبو لجبر لاوازیا بدناوی جانوی تحمل نکریه و چندین جاران کانولاوی هاتیا گوهرتن به وی صدمه جی ورمین دروز بویه خوین چوید دبن پیستی وی داو نشترگریه کابلز جی جبو هاتیا کرن اما جبوی یکی جی دکه کود نهده لجنه یکا دیفچونه لسر بویری هاتیا پیک آنین توشی نخوش زکچونه ورشانی بو ابخوش شلل دماغ های نخوشکا یعنی نخوشکا یوه یا رئیسیه و توشی حشک بونه ببو دمیات خسته خانه دیار کانولا بوچه کری و علاج داینه بس البر هنده کو بچه که لواز بویه یعنی جسد خودا کانولا تحمل نکری یعنی در زیل دانه و ورگرتنا مغازی زیزی کانولوتت خراب بوینه وید بوچه کری نه بعد چه جهت او نماینه کو کانولا بو چپ کن البر هنده الدیف یعنی دیفتونا مکری کل شب دوشنبه یک شنبه دوشنبه یعنی دسته ورمتی و روزا دوشنبه درجای روز دوشنبه یعنی گشکی رتا شبه تیشی ورنبونه ببو و خوین که ببین پیسته بیدا هرچند ریوبریا ساخلمیا دهوکی برهف نبون چه داخویانیان لسر بویری بدن لسروکا لجنه ساخلمی لجواتا پارزگه ها دهوکی دبیجه لجنه کاتیه پیکینان جبو دیفچونا وی بویری و دست نشان کرنا اگرین وی بو ما هات دیارکن کل لجنه و کلی نیت هاتینا پیکینان کو بدن دیارکن اگر پیدا بونه وی حالتی چه بویا دکتر جی بدون کچ جرسری بو وی زاروکه بکنه و هر لانه که خمساری و خمسار بوید وی حالتی دا دی اجراءات یاسایل در حق وی هنا ورگتن دماوی پنج مه در بازبوی دا سه حالت نخوشیا جسدم شاشین نوجداری پیدا بون و شوانا کسکی گیان خوش دزدا و دویندن جی تانها بهوش ماینه دنها دا جی حالت سنای هاته هبونه بو سه حالت در بازبوی سه لجنه هات بون پیکینان او لجنه جی تانها در انجام و اکلای نبوینه جبو حالت سنای جی لجنه اکاتیه پیکینان لی پرس اوه اره اوی لجنه دی در انجام هبن یان جی در انجام وی لجنه جی دیوکت در انجام لجنه سه حالت در بازبوی بن دلشات هیمو NRT دهوک